Oj Slavonci, manite se žita, oj Slavonci, manite se žita, za konoplju sve se više pita, za konoplju sve se više pita. A nije ni čudo što je proglašen za trećeg. Trećeg u Europi. Trećeg u Europi i mislim kako drugačije može biti osoba nego vedra i nasmijana poput Zvonimira Kalnića koji proizvodi konoplju. Tako je. Smijem reći Marice? Ne. Domaća, industrijska Marica iz komšiluka. Ovo je jedan od prvih razgovora to go, s obzirom da živimo u tom vremenu coffee to go, ovo ono. Tako Pa ćemo je. mi isto tako napraviti jedan džir po našem trgu. Jedan nam je možda malo neš prazan, ali nema veze. Pa nek se da se vidjeti. Božić je, imamo šta i za pokazati, jel? Je. Srce Slavonije, najljepše. Ajmo mi malo tebe hvaliti. A? Šta misliš o tome? Ma nemoj, već skuda iskačem, mislim da sam svima dosadan kao pašteta. Pa ne vjerujem. Radiš fenomenalno dobru stvar. Proizvodiš industrijsku konoplju, ali to je nasljeđeno. Koliko dugo godina u tvojoj obitelji je u biti uzgoj konoplje, prerada i sve ostalo? Pa započeli smo s konopljom 2014. godine. Započeli smo sa tim ciljem jer je mom djedu pomogla jako puno u zdravstvenom stanju. Dakle, dida je obolio od zloćudnog tumora na mozgu, galopirajućeg, i kad jednostavno nije bilo nikakve podrške, odnosno pomoći od doktora, niti medicinske pomoći za njegovo zdravstveno stanje, prihvatili smo se doslovno alternativi. Odlučili smo svoga djeda zadržati što više možemo na životu. I konzumacijom ulja konoplje koje smo dobili na preporuku, on je ostvario rezultate da u 40 dana vratio i snagu i govore i hoda. To bi tako volio posvjedočiti ljudima da je konoplja zaista jedna prirodna biljka koja nudi veliko blago svima nama. Jel? I jako dobra za kvalitetu života. I evo, inače su se rodili, bavili prije toga sa privatnim biznisom. Dida je taj koji je bio u poljoprivredi. I onda da se ne iselimo van, gledaš nekako, tražiš svoju budućnost i završimo ovog u poljoprivredi. Zapravo smo sretni što smo se odlučili na poljoprivredu, jer je tu jedan možemo reći, malo moderniji sad sektor za mlade poljoprivrednike, jer se često oni zapravo odlučuju na samozapošljavanje u poljoprivredi. I tako je to počelo sa konopljom. 2014. posjeli na 8,5 hektara i na tih malih 8,5 hektara proizveli najveći prinos sjemena u cijeloj Hrvatskoj. I to je bio dodatni vjetar u leđa. I sad, nakon tih 7 godina rada, aktivnog rada, mi se nalazimo tu gdje jesmo. Jel, otvorili smo svoju preradu, otvorili smo svoju prodavaonicu, zaokružili smo cijelu priču od polja do stola. Dide više nema. Ali je dida ostaje toliko blago iza sebe da sam ja samo to odlučio, sve te prazne šupe, sve te prazne prostore, samo ploditi s ovom proizvodnjom. Upravo to. I uspjeli smo. Kako da ne. Ono što mi se sviđa, što definitivno i sama Europa je prepoznala u tebi, daj, pohvali se. Nije mala stvar. Treći u Europi. Dobro, istina. Treba biti skroman. Prvo mjesto u Hrvatskoj. Prvo mjesto u Hrvatskoj, nagrada i žirija i publike. Ono kad te razveseli da ti da i publika glasove svoje zato što su prepoznali tebe kao poljoprivrednika i dali tvoju proizvodnju prvo mjesto. Naravno i kad su tu i stručni ljudi iz agronomije, iz poljoprivrede, i dekani, i profesori, i ljudi koji su u tom poslu dali isto svoje prvo mjesto za tebe, i onda dobiješ putnu kartu za Brisel. Kako ju ne iskoristiti? Kako ju ne iskoristiti? Žao mi, jako mi je žao što je to ove godine bilo virtualno. Da. Jer sam godinu prije sudjelovao u podršci svog prijatelja Ivana Gašića koji je predstavljao Hrvatsku. Tako je. I vidio sam kako se to gore kreće. I onda sam ja odlučio biti drugačiji od ostalih, biti posebniji od ostalih, prezentirati ono najljepše, najbolje od Hrvatske, a svi znamo da ja volim tradiciju, ja volim baštine, ja volim pjesmu, ja volim jako ples. Jako lijepo pjevaš. Nema, možda se mogla vidjeti. Pa čula sam te, ali nije to nije to samo ali to. Ali ja sam to stvarno htio, dakle, ljudima dati i dati iz najbolje vjere, želje Hrvatsku predstavljati visoku Europu. Ja sam rekao nešto, dakle, na samom govoru proglašenja, dakle, da smatram da Hrvatska treba biti u njedrima Europe. Evo, ja sam sad ježim, čovječe. Ali nisam ni na kraj pameti razmišljati, to može se tako i na kraju ostvariti. I onda, evo, nakon sve te cijele pandemije sa koronom i svašta nešto što se izdogađalo, idemo mi za Brisel. Idemo mi, doduše virtualno,
Dakle, niti pjesma, niti noća, niti plesa nije moglo biti u smislu tamo fizičkog naravno, predstavljanja. Žao mi što ne mogu onda i upoznati druge prilike, male poljoprivrednike, pružiti im ruku, čestitati im, jel? Tako je. Ali dali smo maksimalno od sebe u ovoj prezentaciji, jel? Na virtualni način i ušli smo, dakle, među 15 zemalja iz Europe, dakle, u natjecanje. Imali smo 3 kategorije. Kategorija, dakle, digitalni prvak u poljoprivredi, ekološki prvak u poljoprivredi i šampion hrane u poljoprivredi. Evo ga, mislim da zaista zvoni u pravom trenutku. Nas su smjestili u zadnju kategoriju i tu su nas već svrstali u uži krug od 6 zemalja. Znali smo da nismo pobjednici kad su proglasili i čekali smo službeno priopćenje iz Brisela koje je došlo u vrlo kratkom periodu i zvala me evo naša zastupnica Sunčana Glava koja je i predvodila i bila ambasador ovog projekta. Dakle, zvone 3. Pa kako ne bi bio sretan? Kako ne bi bio sretan? Ne, Đakovo se čulo stvarno daleko do Brisela, odavde pa do Brisela. Fenomenalna stvar koju radiš. Nisi stao na 8 hektara, je li tako? Ne, nismo stali na 8 hektara. Jednostavno smo imali potrebe se proširiti na veće količine uzgoja konoplje. Čak smo imali jedne godine i do 30 hektara proizvodnje na polju. Sve su to inače parcele koje su u ekološkoj proizvodnji. Što je bitno za naglasiti? Da, bitno je za naglasiti. Od 2011. mi vam provodimo ekološku proizvodnju. Što znači ekološki? Dakle, teško je reći da danas nešto imamo ekološko, da se razumijemo u ovom današnjem vremenu i svijetu u kojem živimo. Ali ekološki na našem smjeru znači ne koristiti nikakve pesticide, nikakve herbicide, nekakve metale ili sredstva koja štete ljudskom zdravlju. Zato što govorimo prvenstveno o tome da radimo prehrambenu proizvodnju proizvoda koju će koristiti ljudi. I onda iz tog razloga hoćemo konzumirati. Tako je. I hoćemo imati zapravo kvalitetan proizvod. Da će se nekome izrezultirati sa zdravstvenim stanjem, da se dobro osjeća, da mu je pomoglo u nečemu, a nas dodatno motivirati u tome svemu. Dakle, ja ne radim ovo samo zbog sebe da bi ja prodao ili zaradio. Ne. Ja želim ljude ohrabriti, ljudima steći ono nekako njihovo pravo iskustvo, motivirati ih koliko je konoplja zdrava kao hrana, jer zdravi ljudi su sretni ljudi, ako ćemo iskreno. Vidi se po tebi ono, ajme. Dakle, tebi je dovoljno samo doći. Malo masku spusti dole, se vidi. Ja ću morat skiniti naočale, jer se maglim. Da, ono što je fenomenalno svjetski, a naše, jako sam ponosna što stvarno si izvrsno promovirao ovaj naš kraj u cijeloj Europi. Da. Uopće me ne zanima ko je bio prvi i drugi, bitno je da si ti 3. i to visoko 3. mjesto. Ovo tu je poklončić. Ovo tu je poklončić za moju dragu Ružu i za njezin jako dobar rad i za sve vas, svi koji budete htjeli možete naručiti naše proizvode. Kako je uhvatio odmah reklamu dobro napraviti. Evo imamo čak i ljudi koji nas... Imamo i dragu prijateljicu. Čestitam. Jeste pratili? Da. Pa ja mislim da smo uspjeli, evo. Nema sumnje. Kako ne, baš mi je drago, čestitam. Hvala. Anice, ovo ti je naš novi razgovor to go, pa se mi tako malo šetamo i naravno Zvonimira poznaješ i mimo konoplje. Tako je. Zvonimira poznajem prvo kao pjevača. To mi je onako, ima izuzetno lijep glas i sluh. Tako ga prvo poznam. Onda smo se upoznali tako i preko konoplje. Poznamo i mamu i tako. Ali ja mislim, ne znam, ja sam inače i u duhovnoj vodi, u duhovnosti i u glazbenim vodama, ali nekako sam ja to zapravo želio sve iskombinirati paralelno. Kako je lijepo sve spojio. Paket, da. Pa mislim, meni su dani ispunjeni od jutra do sutra, jel? Tako da. Ali zapravo želio sam, pošto ja jako vjerujem u Boga i meni je duhovnost jako bitna i velika, evo, ja sam zapravo htio zahvaliti na svemu ovo što inače sam napravio do sad, dragom Bogu, ali mislim da zajedništvo obitelji i blagoslov u današnje vrijeme je jako potrebno, pogotovo mladom čovjeku ako nema nikakve podrške, zaista je vidite kako danas funkcioniramo u kojem vremenu, tako da i onda se nekako može uspjeti. I kad se zasuče u rukavi, jel? Sve ste čuli, ovo samo treba primijeniti. Bravo. Hvala Nadješa. Bog. Da, super mi je spontani razgovor sa slučajnim prolaznicima. Naša draga Anica, Zvonimire, šta na kraju da ti zaželim? Da ostaneš i dalje tako vedar nasmijan,
da ta konoplja ono bude duž cijele Slavonije. Pa i I onda ćemo trebalo. i mi biti vedri i nasmijani poput tebe. Pozitivno, da. Pa zapravo, ono što bi ja sam sebi želio, da budem jednak, isti kao i sad, evo, najiskrenije. Jednak, I skroman. skroman, da me ništa ovo ne uzoholi, da me ne ponese ne znam koliko visoko, a znamo da možemo jako i više pa niže onda. Odnosno, želio bi zapravo... Sve je otvoreno. Želio bi zapravo maksimalno svoju proizvodnju evo, podići na veće noge i nešto možda napraviti specifično za našu Slavoniju. Nadam se da će i oni koji me gledaju, slušaju i neki koji su na možda većim položajima, da će nas možda malo više samo podržati, topla riječ nam je dovoljna, dakle ne tražimo ništa drugo. Ali zapravo ono što bih htio postići nešto jedinstveno za Slavoniju, a to je možda nekakva buduća tvornica konoplje, nešto što će konoplje imati za izvoz i nešto što će se čuti za Hrvatsku, za plasman proizvoda konoplje u Hrvatskoj, nešto što je s naše strane lijepa slika i prilika. Evo. Moram se još nadovezati. Dakle, 10 hektara industrijske konoplje, da ne bi bilo zabavno. Da, industrijske konoplje i više od 10 hektara, sad smo negdje na 20. O, pa to je divno. I to je divno, da. Ali kad pogledamo, tu je i ekološka proizvodnja, tu je obitelj u pratnji, tu su i tete tu koja... Obitelj je najvažnija u svemu tome. Ma mislim, ima dana i kad se posvađamo, a ima i dana kad se toliko zagrlimo koliko smo sretni zbog svega ostvarenoga. Svako ima od nas nekakve uspone i padove, to je sasvim normalno i prirodno je, jel? Mislim, treba biti nekakav balans u životu. Apsolutno. Ali konoplje u tome pomoći. Upravo to. Ali sam sretan sam da je tu evo došla nagrada u našu malu sredinu, evo Slavoniju. Mi možda jesmo poznati u Europi po nekim drugim sadržajima ili po nekim drugim sektorima, ali po poljoprivredi do sada još možda ne. Ali evo nadam se da će poljoprivreda biti glasna u Europi i da ćemo se zagovarati. Naravno, mladim poljoprivrednicima, svi koji se budu prijavljivali na ovaj natječaj, maksimalno ću podržavati i gura prema naprijed, jer znao sam šta znači krenuti od početka i dokle sam sad dogurao i svom prethodniku mogu samo poželjeti, čovječe, visoka ti je ljestvica, ali imaš još samo 2 mjesta sljedeća. Da, moraš biti bolji nego Zvonimir. Da. Hvala ti puno, stvarno, i želim ti puno uspjeha i da ostaneš i dalje tako vedar i nasmijan. Sigurno imaš još nekakav bećarac za konoplju. A ima. Prvi si mi iskoristio na početku. Koji je bio prvi? Ja sam bio u Briselu, sam pjevao taj Brisel. Oj Briselu stižu ti Slavonci, oj Briselu stigli su ti Slavonci. Iz Đakova sve su vridni momci, iz Đakova sve su vridni momci. Hvala ti, vidimo se. Izvrstan je, podržite ga i probajte pronaći sve o industrijskoj konoplji od OPG-a Kalić.